Pozdrav svima ljudi, Johnny Motherfucker ovdje, dobrodošli u moj novi klip. U ovom klipu ću vam pokazati jedan dobar sajt preko kog ja skidam igrice. Znači, pokazat ću vam sajt za skidanje igrica, ko je po meni najbolji. Pa da počnemo. Ulazimo u Google Chrome i kucamo na Google RARBG. I idemo ovdje, RARBG Index Page, i ulazimo u Games. Vidite, možete filmove da skidate, muziku. Mi ulazimo u igrice i vidite, otvara ga. Samo sklonimo za PC3 i Xbox. Što sklonimo, idemo search i evo ga, otvara. Na primjer, bilo koju, ajde, Counter Strike 1.9. Ulazimo u njega i vidite ovdje torrent. Idemo tu i on se skida. Vidite, sad idete ovdje da piše torrent, idete ovdje i on se skida. To je samo skinuo uvod u torrent. Znači, ulazimo tu, biramo gdje ćemo da je skinemo, ok, i evo, počeo da je skida. Za ovo je potrebno torrent da imate. Ja imam QBTorrent, koji je po meni najbolji. Znači, možete i preko njega da tražite bilo šta. Evo ovako, uđite ovdje i to je to. Ako vam se svidio ovaj klip, udarite jedan like, share, subscribe. Hvala što ste pogledali. Ćao.